Angumbuhangu dan nguriki mata bayi yetinda bata patuang mangarangiangu rukuna na pemeringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV dan na pulung na padihanda lari iana welingu lambuku wasiatu na pingina na matanara ya duma nama malijangu ya hakialu na kaudu patu kombulima la matahau lupa la mata hiwana na pamanginjiruda yadu yaka la mata hiwa na mawana na pani miri hupu majanga yakan jawa dan jalame hadimi maning kawahangu la Israelu panjang wa ba kapit di rakyatu ba atta lupa luangu milima wundawa mapadeningu dangu mamuala matangulanga takama pahili wangaya na panjarungu welingu latana dan yuda nyunggaya miri hupu majanga mauanganya na pareta nuna lainini angumbuhangu latamu na miri yau karitu malanu nyuta patakali parangu kanggiki nai Allah hinda ya parakang biana ya ka iara ningu mapangura banjaru Israelu la papanggolu danya na banjaru hawiang beri hau manjala na mandehamu papanggolu danya na banjaru hawiangu la kalibaru danyuda kanadu bana kapidi huduya na rakyatu dangu bada rambaja datana manguwikida palatanya nakalara tu Israelu na tanah mangunai miri Allah dangu nimbi hukabihu banjaru i Allah wangu patutungu bana wuan jangiara dala paramah ya batu nanu dan ningua la parambanya na tanah rakyatu dangu janingumbu pekuna ya pakai kamaramba ya kai angbuhangu la tamuna imiri ye ukaritu la parambangu tanah panggananya nali uku halap pira biaya nama penguara nama buhangu patundung palatananya nakalara tu na banjaru hawiang dangu nambuhangu papalaku ya la pakapidhu dangu la paramanya na tanah ang buhangu la tamu na i miri iyang karitu yan na duyaka na latana hidangalanya na hukungu dangu ratungu welingu lay Allah banhalaka papaluhanya napaay panamu na i Allah yaduya i Allah hikiri padai beli na nyan duma na maramba dangu duma na umma na i Allah nanduma na umma Allah marihiliarangu ya kanadu balai nuduha da maraku da panjalu niha da padoku da lapa pandumanja da tau da mamila lai rahela na pani yana pani patakana i Allah wikia pandedi pajya ya pa narehina na maramba duma pamanja kuwana na Israel batuna na pani yana papalaku beliaka angumbuhangu latamu na miri yau karitu i Allah Israelu piti welingu yaya na Allah na mahanganya na banjaru na makapidihu ya na matunanu na menjadi patanaraya na mamalijangu ba beri ana nai Allah ta nyuta
matawa kata maka papalaku ya na mahamangu hauludu. Amin. Hupuna layaa na pulong na padihanda la rehi na yena. Ambo maromadu la like, subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda la rehi na yena. La angumbuhanda bunda badaka na tau na mapawai la imiri dangu na marinjungu la patanda ya imiri ya ukeritu. Kanadu nyuta bata maranga padulangu la dalu bata bobar ya na pulu na imiri dangu angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mangulung wai meringu welingu la imiri ya ukeritu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.